mhlawumbe lenkonzo esikuyo njengam uthi uDavid mayikhuluma ngawe uthi you are my hiding place. Uyindawo esithi masifika kuyo. Kahle siphume emakhaya sithi sisentabeni kanti asazi ukuthi intaba nguwe. Uyindawo uyiposition uyindawo esithi masifika kuwe. Ube sewazi ukuthi loya naloya yini ayidingayo. uNkulunkulu angathi mayi-athenda lesidingo amunye abelindile u-athenda idingo zabantu ngesikhathi esodwa noma bebaningi ngoba unguJehova usimakade idwala lethu inqaba yethu umhlaki wethu. Siyabonga ke litshe elenqatshwe abakhi eselaba inhloko yegumbi. Siyabonga wena athe uAbrahama mayikhuphuka intaba wathi entabeni kaSimakade kuyabonelelwa. Nkosi mountain ya provision njengamanje uNkulunkulu uphethe isitsha uNkulunkulu ona esigcwele ama provisions yes according to isidingo nesidingo. Siyabonga ukuthi ususwile usasingakaqali usasisabugibela imoto siphume emakhaya ngoba uJehova oswayo idwala lethu inqaba yethu umhlaki wethu nesihlalo sakho. Oh my God, singesaphakade. That is why uNkulunkulu sazi ukuthi na intone esicela egameni lakho siyenzelwe. Baba wethu athenda ilona longo kwesidingo sakhe njengolokhu sicela egameni lomfeli wethu Jesu. Thank you. Ungithintela makhelana uthi impilo kaJehova igwegwile. Angiyazi lento. Iphethe ikhalezi ingozi oshabakhathondeya. Indlela ezobhubhisa ngayo ikhalisa ayibanga umsindo. Kodwa ikhalezi iphethe kuthi angithi akunakusinda lutho ngoba lo hlobo lweyikhali alubanga umsindo. Impilo kaJehova igwegwile entabeni. Singahlala phansi. Ufuna ukubingelela nami. Jesus. Impilo kaJehova igwegwile. Nkosi Jesu. Kuthi angithi noma impilo esibheke nayo ibiphakeme kangakanani. Kuthi angithi lolu hlobo lwempe ukhishwa uSimakade kahle kahle alizile ukuzoyincenga impi yakho. Kuthi angithi sihlala iminyaka ihleli nawe kwaze kwaba ngathi ngeyakho kodwa ngizwa amandla afela phezulu ngizwa inxeba engiphaswa yimpi kaSimakade. Lempi izovalela insizwe izovalela intombi izovalela obaba izovalela omama. Kuthi angithi akunamuntu ozophuma akunamuntu ozothathwa isitha ngenxa yeimpondo kaSimakade. Hlalani phansi ngibingelela. Lingehlabele Lisa Lingehlabelelisa Lingehlabelelisa Aslale phansi. Asambe se
ngiyabingelela Dlokofu nikazi wombono bingelele mphathi ohlelo Ngobo bantu bohambo lwami bingelele ondaba ezitha nondlunkulu bonke abakhona abantu abangenza umuntu alibonga igama lenkosi angiyazi into engizoyishumayela noma ngizoyiqeda yini Sweet ngiyabingelela umuntu kaThixo abafundisi bonke abakhona ojedithiru besikhathi abadumisi ngiyabingelela ukhozi ngibingelele ababukeli be1KZN egameni lika Jesu ngiyaxolisa ukuthi mhlawumbe abanye ngeke ngibazi kodwa all protocol observed worship team siyabonga into enamandla Genesis chapter 5 ngizoqaqa le window li1 uNkulunkulu ekhuluma indaba yala ungitshele lento yayinye ngizoqaqa lona nje le window kuphela sizwe ibambe lento Genesis chapter 5 verse number 24 bingelele mbuli uhambo lwami angiyazi lento noma ngizoyiqeda yini kodwa yona inevesi elilodwa ukhona umuntu ozongisiza ngiasharisha ibandla kule office ngoba ibandla lihamba isikhathi liseve uNkulunkulu kuyilevel ongesiye yalo lento ise yasenza kwangazathi siyafana nabantu yazi yathatha ivalue yevangeli yalehlisela kubantu kanti into yoNkulunkulu ngivumeleni ngiasharisha ibandla ngilibeke kule level engasavamisile ukukhuluma ngayo angazi why ethi uNkulunkulu angikhulume ngerapture oh Messiah ngoba abantu bacabanga ukuthi sihleli kanti asiba abantu bokuhlala abantu bohambo ukhona umuntu ongitholela ivesi angifundele sengiyavala futhi Genesis chapter 5 verse 24 uEnoki wayehamba noNkulunkulu kepha wayesengasekho nje ngokuba uNkulunkulu wamthabatha uEnoki wahamba noNkulunkulu kepha wayengasekho nje ngokuba uNkulunkulu wamthabatha liyaphila liyaphefumula linamandla lidala kungekho kube khona nokukhona kungamanga ngalo kuyashabalala ligobo likhazimulise umkhonzi wakho abe ngumbhobho wena ube yikhasethi nje liphendukayo phakathi kuye uEnoki waye ngwe7 ukusuka kuAdam angifuni ukulanda into yeinamba because uma sekufinyelela kunumber 7 it's where God aziveza khona then uzothola uMethusela umthola una 65 wasephila u300 years angifuni ke nayo le ukuyilanda kakhulu le eka 365 ahamba noNkulunkulu angizile kakhulu kuyo kodwa kuthi angithi ayikho isizini okumele uyihambe uNkulunkulu engekho uNkulunkulu awuthi mawumakhi uNkulunkulu akathendiswa ukuthi ukuyi-high note akahambi nawe ngoba uphethe izambulo akahambi nawe
ngoba abantu bekushayela izandla. Akahambi nawe ngoba uthi ungathinta ivesi kunyakaze yonke into. Kodwa uNkulunkulu lithi iBhayibheli uEnoch wahamba 365 days ehamba noNkulunkulu out of all season. Yabona awungisize uNkulunkulu ngihambe nalento. Dlokovu into yokuhamba noNkulunkulu kuthi angithi asikho isikhathi uNkulunkulu akwazi ukusondela ngaso kumuntu njengesikhathi sewinter. Makasedoba uma ke kwafika ubusika wakwazi ukuthi leso sinto ayidedis lawa macemba waqediwe nje kodwa aqedelwe ukuthi kuqalwe into entsha ngoba akakwazi uqala into entsha uma endala isekhona. Kodwa kasikuyezwakala entabeni egameni likaJesu awuthintela umakhelwane samdedela uThixo akuse kuyiwinter mudedela uNkulunkulu alethe ubusika. Kanti kwenze njani uNkulunkulu? Kuwohloka amacembe yona lento ade bengibona ngayo yahohloka ukuthi uNkulunkulu akakwazi ukusebenzisa into aseyisebenzisile ukuze akusebenzise kahle udinga ukukubuyisela chapter 18 ayothi I remold you noma ngikhanda kabusha. Oh my God, ungisize uNkulunkulu. Ivese umi endlini yombumbi noma ibisisebenzile ibesishayiphelwa isizini ezoya kuyo ngoba lesizini oya kuyo ayiwadinga amacembe ayizolo idinga amacembe namhlanje ngoba nembewu ayiphethe noma igasi kuyilo kodwa imbewu intsha. Abasinyaswa ayikho isizini uNkulunkulu ahamba nayo nomuntu njengobusika. Yabona lo muntu acula iculo wathi cha kangingedwa yes cha angingedwa iyekeleke soyicula kusasa. Uyayibona leyo nto wayengayihlabeleli kunamacembe wayebona eshiwe ngabantu ngoba kusibona bonke abantu abakushiyayo bekulahlela esandleni zesitha bakushiyiswa isizini. Kuthi angithi wena kunezinto ezintsha okufanele ivele kodwa ayikwazi ukuvela usekuyisama bekubiza kufika ubusika besuthi ngizwile isandla sakhe singithinta. Iyeke soyibona kusasa nayo besuthi ngizwe nezwi lakhe likhuluma ebusika. Philo yami soze ifane. Uyabona lo muntu othi ngiyakholwa akakumemeze kuzwe kodwa ukumemeza ngokukholwa ngoba ukukholwa kuqiniseka ngeinto ezithenjwayo kuyiqiniso ngeinto ezingabonwa. Asishumayeliswa ukuthi sikuyi high note sishumayeliswa ukuthi siyabaza ubusika. And nansi into engihluphayo ngewinter uma isiphela kufika uJuly kube ngazathi uyabhidlizwa kanti ulungiselelwa isama. Oh Nkosi Jesu, uma kuke kwafika into ongathi yaqeda wokwazi ukuthi kushintshwa ama levels. Oh kodwa Nkosi Jesu ayikwazi ukushintshwa ilevel ishintshwe ngomuntu onganyakaziswanga. Alibonga igama lenkosi. Uma ubusika sekudlule lento yomoya into besiyeza kusimvule enkulu kuthi prophet empilweni yomuntu ngezwi likaThixo ukuthi njengoba uhlala isikhathi esingaka kulomoya kunemvula enkulu ezayo elemvula ilethwa ngabantu ilethwa isizini yakho.
buhlungu. uNkulunkulu uyakhonzwa kuwo wonke amasizini. uEnoch wafikelwa ubusika. Lithi iBhayibheli kodwa wahamba noNkulunkulu. Apha abantu namhlanje abazothi ngiyezwa amandla ngiphelele. Uma ngasahambeki ngenyawo ngizohamba ngamadolo. Uma amadolo ekhathala ngifaka izandla. Uma izandla ikhathala ngiyarcroll. Ngamanye amagama ngiye emuva noma ngishayiwe noma isizini yami isima kodwa mina angiye emuva. Utshela bebe u5 futhi angiye emuva. So kodwa ngiyezwakala. Utshela bebe u5 futhi angiye emuva. Uma ngenze kume ngenyawo utshela bebe u6 uthi angiye emuva. Kodwa ngikhuluma kobani nje? Awumtshela ushaya isandla uthi angiye emuva. Awumtshela thana ngiye emuva. Noma ngabe kuthiwa sebekuhlebe bonke endaweni kodwa wena uye emuva. Kodwa kazi ngiyaswakala yini? Ngihlushwa ilento ethi loyo ke wabeka isandla egejeni. Angabe sabheke emuva. Noma ngawuyazi ukuthi isikeyi isiphukile kodwa ucula iculo elithi uqalile umsebenzi uzofeza awukodwa Jesu Sathane awusimakade sesi Shashela yamethemba boa Shekhari tshela makhala thana ngiye emuva. Noma ngasebusika noma ngabe kuthwasa ubusika noma ngabe kuthwasa ihlobo noma ngabe ngisehlobo ngoba khona abantu abawiswa yinala. Khona abantu ubusika obungabenzi lutho kodwa bawiswa yihlobo ngoba ihlobo liyashisa. Khona abantu abakholwa kahle ngenxa yobusika. Wafika ihlobo bayawa. Mhla umsebenzi usewutholile uyamyeka uNkulunkulu. Mhla umsebenzi mhla esebusika uthi mhla ngawuthola neyishumi ziyofika. Kodwa mhla umsebenzi usutholile ufuna elingcono. Ngithi mina uyakhonza uThixo out of all seasons. Oh hallelujah. Kodwa angiyeke. Uyabona ke lento kaEnoch iyawuhlukumeza umoya wami zwidi. Iwuhlukumeziswa ukuthi uNkulunkulu wangitshela into mhla ngishumayela. Wathi yonke into ombuli osondela kuyo ugcina ufana nayo. Okay, khona umuntu ozongizwa kulento ngisho. Oh my God. Awugcini ngokufana nayo. Kugcina kufa wena kuvela yona. Hayi aningizwe. And the more you get closer usondele entweni ethisi. Uya ngokuya ungabi nguwe. Kodwa uya ngokuya uba ile yonto. Kodwa kasingezwakala yini. Kuthi angithi wabazalwane. Uyabona njengoba ibandla liya ngokuya liba ngathi liba weak. Ngike ngashumayela into ethi the more uba weak uya ngokuya lokuphethe evela. Akavele mandleni akho kodwa uvele ebuthakeni bakho. Ake ngiphinde. Ngithinta le ningivumela ngimthinta uHagai chapter 2
ukuthi ukhona nosele owayibona inkazimulo yayizolo akatshelelele ibandla ukuthi binjani eyayizolo bese lithi iBhayibheli awubhekeke leya namhlanje inkulu kunaleya yayizolo uthi ke kodwa lema isifika izonyaka sisizulu inyakazise nomhlaba ingagcini ngakho konke lokho besikeda zonke izinto yabona njengoba ibandla liya ngokuya liba weak ibandla alinikezwanga uchapter 6 uchapter 6 wahlulelwa kodwa uchapter 5 irapture ukuhlwithwa kwebandla akwazi ukuvela ukwahlulela kaThixo ibandla lisekhona kodwa kusijesu khona into engifuna ukuya kuyo ukuze ngingayididi lento yokuthi you are getting weak noma uya ngokuya uba buthaka isho ukuthi loyo kuphethe uya ngokuya evela bese ngithi yonke into oyisondeza kuyo igcina ifana nawe noma igcina nguwe into eyenza uEnoki wagcina edliwe uNkulunkulu kwakuthi ebusika angasondeli kubantu asondele uNkulunkulu kuthi ehlobo engasondeli kubantu asondele uNkulunkulu ngalesikhathi eya ngokuya esondela uNkulunkulu uya ngokuya egwinyeka uEnoki kuya ngokuya kuvela umnikazi kaEnoki kuthi angithi bandla likaJehova into izocontrola ukuthi usondela kanjani kuye uNkulunkulu awumbusele makhelthana usondela njani awumbusele ukuthi usondela kanjani ake khulume into esimple into ezoziwa yiwo wonke umuntu umuntu edla ubhiya noma ngewudle namhlanje kodwa maye udla izolo wafika phakathi kwabantu engawudlile umuntu odlule eduze kwakhe akezwa kunuka lo muntu kodwa uzwa kunuka lento ayisondeze kuyo kuthi angithi ibandla likaNkulunkulu in these days kufanele inuka uNkulunkulu akodwa ngasingezwakala yini yabona njengoba sondela kuye kufanele abantu bebone ukuthi laba abantu basondela komunye umuntu abazogcina befana naye haleluya uEnoki lithi iBhayibheli wahamba noNkulunkulu waze wangababikho uyayibona lento ethi wahamba naye waze wangababikho yilento ebidingwa ibandla in the last days ukuthi uma abanye abantu besondele intweni ezithize ngeke ngiyibize ngamagama bona bengasondeli kuzo kodwa bathi silifuze elakala labusiswa uNkulunkulu ngeke azawuvumela umhlaba wonakale sisekhona awu kodwa ngisizeni ningizwe ke ngeke avuma uThixo ukuthi umonakalo uqale sisekhona kuthi angithi njengoba sila asinyukile nje entabeni kodwa kuzolungisa umakoti ngoba soon and very soon kukhona into ezoduma ayizukuduma phezulu kodwa izoduma la ngaphakathi ngoba irapture ukuhlwithwa kwebandla akuyi ukuduma icilo ngelikhulu lithi papa rapapa kuyoduma phakathi komuntu wathi uNkulunkulu engivulela ngaleyo wangikhombisa kulandwa ibandla
wathi abantu bazothathwa according to indlela abayisondeze ngayo kuNkulunkulu. Ngabona abantu bemikude, abanye bemeduzana, abanye bemeduze kwealtar. Kwathi angithi ake sivuseni ialtar kaZadok wemadoda. Ialtar laphezulu. La abanye abantu bedonsa kuma-altar semhlabeni, ake sinyuse ialtar lasezulwini. Ukuthi okungenzeki kubantu kuNkulunkulu wasezulwini kuyenzeka. Ake sinyaka sisi-altar laphezulu. Wathi bayengikhombisa uNkulunkulu, ngabona abantu ababeseduze kwe-altar bashabalala masinye kwakunabasekudeni. Kwathi angithi buka umakhelwane, uthi makhe sondela ukude. Awumtshele thani sondela ukude. Sinama questions angaphenduleke esontweni ukuthi abantu bamkhonza bekude. Sondela ngazathi ukude. Sinabantu abakhuzwayo namhlanje bakhuziswa ukuthi sikhonza uThixo bakude. Thinta umakhelwane kokugcina. Thimakhe sondela ngathi ukude. Ake ngikhulumele bese ngivala. uEnoch wahamba noNkulunkulu waze wangabikho. Uyayisho ke isizini akuyo uEnoch ukuthi kuyobe kuhlobo luni lwabantu. Nihamba nami ngithi 1 akakwazi ukuhlulela ababi nabahle. Yabona njengoba kunala amahedeni athi sizobathola esihogweni noma sizobathola ngejudgment day. Thina asizuhlulelwa kanye nabantu, sizohlwithwa. Uma sesihlwithiwe yethi judgment iyodwa noThixo. Bese bona babhekana no chapter 6. Alibonga igama lenkosi. Number 1 lithi iBhayibheli abantu baleso sikhathi babe babi. Kwakungabantu abangakholwa. Kwakungabantu abafuna izinto ezimaterial. Befuna izinto eziphathekayo kunokholwa uThixo. Awungusel makhelwane thani kanti isikhathi sini lesi. Ngoba nabantu ade bephethe ivangeli sekhona into abayiphethe. Kodwa ngasikuyeswakala egameni likaJesu. Kanti isikhathi sini lesi. Ngoba nabantu ade sibethemba izolo abasayiphethe into ade siyiphethe. Isikhathi sokuhlubuka. Abantu bahluleka ukukholwa igazi likaJesu. Kanti khona umuntu ohlabelelile wathi ka silika Jesu. Jesu lo. Sengathi le ubungayibambela ubambe njengokhokho omdala ubukumakhelwana uthi ka silika Jesu lo. Ngiyayibona leseyiphethwe namhlanje nabafakaza ngaso ku-TV kodwa ngithi namhlanje ebusuku ika silika Jesu lo. Ngiyayibona lese seyiphathwa esesisezanikwa nama nickname kodwa ngifuna abantu kulesikhathi abazothi kasi lika Jesu lo. Abantu abazoya ku-Revelation elithi iBhayibheli nabanqobayo uSathane bamnqoba ngamazwi obufakazi babo nangegazi. Sibabonile abantu bephakamisa izinto kodwa likhona nibandla elingaphakamisa igazi. Awutshela umakhelwane thani nakule ndaba uyalalelwa uso
noma isimo kholwe yilo lodwa isimo singakuvumeli kholwe yilo lodwa zikhona into eziphakanyisiwe kodwa uphakamise lona zikhona izinto ezimisiwe kodwa umise lona ekhona amanye amagama kodwa umise lona sikhona izinto ezikhonzwayo kodwa umise lona egazi likaJesu izinkulunkulu ugcwele uyanuka kulendlu ngizwe igazi likaJesu kubuyela ivalue of the church ngoba ivalue yethu isegazini likaJesu awuthi isandla sesizovala hallelujah gazi likaJesu sengizovala lithi-ke yile chapter la uNkulunkulu noma yile sikhathi la ethi uNkulunkulu ngiyayisola ukuthi umuntu kumenzeleni yile sikhathi la khona amadodana kaNkulunkulu engena kubantu yile sikhathi la khona kwaqala khona isithembu Jesu kuthi angithi njengoba inyunga lento ikhomba ukuthi kunabantu abazonyamalala la hallelujah umuke wabona lesi zinto sesenzeka in the house of the Lord wokwazi ukuthi khona abantu abazohamba la awutshela makhelethani ngibheke kahle awumtshele thani ngibheke kahle wena manje ngoba soon and very soon ngiyanyamalala ethobhala kahle akabonakala esoba yikho kodwa mhla uJesu ebonakala thina sofana naye ngoba lento sizwa ngaphakathi sithi sihlele sibe sizwa ake ngikhuluma into yasezulwini kuthi angithi kulezi insuku awusese ukuvuselelwa ukuthi sesihlangene kuzokwenzeka lento kaMamkhanyeni uzothi uhlele ekhaya uzwe imvuselelo iduma phakathi akodwa akase angazi noma bathi bakholwa yipi uke wazizwa insimbi ikhala ngaphakathi ethi uNkulunkulu uthula uthi du uzwe kuhlatshelelwa wonke amaphathi phakathi hallelujah uthobani laba bahlabelelayo Jesu yizwe engisondela kulo liya ngokuya liduma ngaphakathi kwami muzwe phela mayisesilanda uma phezulu uthi khuphukelani lapha lento ethi khuphukelani lapha ayikhulunywa kubantu abangezwa lutho sine problem yabantu abafuna ukuzwa into mase befuna ukushada kodwa bengakaze beyizwe bemuza uNkulunkulu bengashadanga gazi likaJesu igazi likaJesu sengifuna ukuvala gazi likaJesu sokhaphosa likaJesu kunesikhathi kwakuyisikhathi sokuhlubuka sine problem yabantu abahlubuka bekhona ubathi uthi liyanganelisa bese uthi lihlabe bevele bethule du ubathi uyahlabelela uhamba phakathi kweyitulo bebona umuntu omodelayo nje isikhathi sokuhlubuka ubathe uyayithulisa uyayinyusa into kaThixo kuqaqutha unyuse emathuneni isikhathi sokuhlubuka kugcina nini ukuthi khonzwa umuntu ethi ilabo shaya sila kusuka omunye ngapha athi isho inkosi inkinga isikhathi sokuhlubuka
ubathe Nkosi yami bantu abami uyafundisa ufundisa nangendaba kaMoya oNgcwele uthi lokhu nakholwa nake namamukela na abazi nokuthi ukhona bambuza nangokuthi yini leyo abazi ukuthi nguye nguhi isikhathi sokuhlubuka khona ni insale sele eyibonile inkazimulo yayizolo ke isitshele ukuthi bekhanjwa kanjani kule vangeli alibonga igama lenkosi namhlanje abantu abanyukayo ababafuna bayizolo bakutshela ngokuthi lokho kuyasibhora kanti khona into obekufana ithathwe kubo bese siyisebenzisa namhlanje Hallelujah. inkinga yakho ufuna ukuhamba ngamandla amasha ola basa ya ungayithathanga ibheke Nkosi uJesu. siyagijima siyithole sesikuyi-race sigijima kodwa singayithathanga kabhosha singayithatha kuthi angibuze weswani ngoba usuphethe ivesi nje weswani ngoba usume epulpit wanikwa uba Hey. weswani njengoba usufutha kangaka ngoba into yokuvutha iya ngokuthi walizwa kubani bazalwane lento irelay lento kukhona abafakwe izolo ngoba bebenepower kodwa wena ngoba unamandla okugijima u100 meters wafakwe ekugcineni inkinga yakho ungena ku100 meters ungayibambile uthabanye baqala indlela lena bayithola basama behluleka abanye baqala indlela entsha kodwa ke mina abayobekezela Tendele ngivale ngoJohn 14 verse number 3 asambe noNkulunkulu azasithabathele kuye kuthi angithi abantu abake beye ukubona umbuli kodwa babone yena sibabonile abantu namasudu abo kodwa simbonanga uNkulunkulu sibabonile abantu nezimoto zabo kodwa uNkulunkulu asimboni Jesu simboni kuphunya intuthu esikhundleni somlilo uthi omunye uthinte isinde kodwa Jesu usithinte nalilahle awusanibonani sanibonani bazalwane ake thithwe indebe sethu ithintwa umlilo abantu abasibonayo ke singakhuluma into yethu ke sikhuluma into yakithi John 14 verse 3 nanxa ngiya nginilungisela indawo ngoba uyangize nginibuyisele kimi ukuba lapho ngikhona nibe khona nani kanti siyaphi khona umuntu othi lapho yakhona isizathu sami sokunyuka ukuthi ngibuye indalo yakhona uNkulunkulu wayengakhanda umhlaba wayekhanda i-extension of heaven wayenabisa izulu wasebeka uNkulunkulu emhlabeni lento ke thi ngoba ngenyuka ngenzela ukuthi ngibuye futhi uma ngibuya ngifuna ukunithabathela kimi angifuni niyezulwini kodwa ngifuna ukuthi nibuyele
abeke ngisho lokho angazi noma kuyihlathi kodwa sewukuthatha kunjalo uyabona uJesu ngesikhathi eshaywa umzimba wakhe uwela phansi kuthi angithi kwangawe inyama yakhe kodwa kwakuwathina sisuka kuye into emenza mayevela phezulu ame ngomzimba ogcwele amanxeba kuukuthi umuntu owayeyisandla abuyele esandleni obelunyawo abuyele onyaweni obeseswini abuyele eswini uzosithabathela kuye ukuze la eyakhona nathi sibe khona